असम असेंबली दिसपुर से बाहर जाके कभी भी नहीं किए थे। इतिहास में पहली बार असम असेंबली कोकराझार में जो हमारा काउंसिल असेंबली है इसको किया जा रहा है। মই ভাবো এখন অখণ্ড অসমৰ সমন্বয়েৰে পৰিপূৰ্ণ মহা অসমৰ প্ৰতিচ্ছবি আজি কোকৰাঝাৰৰ বিটিআৰ অঞ্চললৈ লৈ আহিবলৈ পোৱাটো মোৰ কেৰিয়াৰৰ মোৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ আটাইতকৈ সফলতাৰ মুহূৰ্ত।